tuni ai ki sei pe no mo che he ale ko hile SBI account nei ho he tong he diu hin hello yong mai the jo hin tu lai ta ba ke tele tu chu he de pon no pha na sanga pa na chun ATM pa na ko ATM card mang cha ATM sumla do na pa na khum him tam pin boy na to in itu chu he dong he diu hin chu le hello yong diu ni cho them je a chu SBI in tu kum January 2020 de wana pa na chu ahin chi pi khat chu zan kontige na pana jingka lang kontige he chi ka sunga khu ATM na chi a sumna la do he chu he chi rong na sum chu 10,000 sang som chung lang hi ala chun OTP hunding hi OTP chun na submit lawa nangman chi OTP chun na le thot lawa le nangman sumni kila do thai loading ti hi chule hi chi rule hi chi dan hi SBI in bo chi pi na la hin bank dang ho awang hi lo ATM dang ho ana chi a hala chun OTP ma cha ngai lo sum limit ija ta kisi mam ma ho bank in daily ain kha na ija za la do the kisi mam mi ti za ta nang man na dei ta ni la do yang the hi ai wa ngai hi chu ho adinga im cha safe lo hin im cha sei di ma cha secret lo hin ne account chu I tham kha na min no nang po ning sang teng al ATM ma chu le lu ki wa sei the hello nang ma ATM carbang mong chu clone hi lo ale duplicate ke sim thuwa vela nang mai account na pa na cho sum no la do ke the ni je chun ke ga yal dan nang ATM card SBI nei tho hi a hel chun gam thata hi lo a chun hi thei chana chu SBI ATM ma mai man cha di wai ki te mo hin chule ko hi SBI account ne phone number register ke bolo phone number nei lo hi lo a chun account ti chu mo ne ne jing phone number ke pe lu lo hi lo ala phone number ke pe lu na phone number chu mang ta lo hi lo le het ta lo hai mil sumil hi tabang wa hi lo chun komena hin se wa le iti online pa na mobile man cha wa online pa na iti bank account na chu iti phone number register ke bol thei di ham jong kin video hun se min ka ten ke hil to di wa avela kan ten kin hi ve ema bank account na phone number register ke bol hi pi phat chom no man tila thil tam pi phat chom no min aje chu sum ne het lu na hi dong chun I ran het lu ham a phat le an ko cho ke an phone na message a hun tin la do dong message a hun tin chu de tua roi se bang na chu in tham kha na nang ma na wan se na to ai tham kha na jan hi lo ala sun ti taw te jan hi jong le nang ma ATM ma na chi a sum ne ka la do ha le chun OTP na submit ding te nga la chu sum ni ka la do dan hi tham kha na nang ma wang se na fraud ham khat anom kha lo la min hek na bol kha ai tham kha hi a jong chun an ma ho chun he chu OTP chu submit thai lo ding nang man a je chu sim nang man ne account na number register na bol pa he chi sim chu na phone na ni ke choya na sakha wa ni ke ko hi a chu he che phone na chu OTP hung ding hi in hi chu OTP chu nang man na le pe lo ding chu sei lo wa he sa ni chu na le submit lo wa he chu sum na la do thei de lo ding ti na hi je a chun ko hile account na mobile number register ke bol lo hon no hin sei tin a bol ji he lo wa hin sei tin ke man video hin se min ka tin ki sei pe to deu hi chi ja chu ko hile chi imo ayal ya lo deu he na ji chu zan vel wang chu hi de pun hi jong le thama sa langa ji ke yong ka lo yong chu hi gun de poi kami he hi in kwal ho kha ama account na chu ni ve transaction chi hi in ni ve khat ve a chu sang som kila do ni ve sang som ni kila do ni chu aman sei se le chun ama ATM card ATM aga man na hi chi ama po do nu sanga avela sum kila do ajinga thaya hi chu ti ki se ya le chun ama ATM card chu clone ti de dan ham duplicate na ki sim ki na hi chu aman cha ki dan hi in chi ya chu ai thei chana to ka sei ban chu phone number register ki bol te di wa ki he so hi thu sei dan nong ka them pon ko hile ka thu sei dan he them thei lo o ma he lo wa hale thil het be num nei wa he ong chun komena ki he to thei zu hi in komena hin se wal ki nong ka kham kan sei ding he na je chu ke thu sei dan nong ka them pon no nong ni he de hin hi chi a chu ko hile ka sei he them lo in wa le komena nen sei yang du ki phalam de la kin mai ke ma no